Biyag di tao. Jema, pasensya ka na. Ano itala nga isublik tinabulod ko abagas. Kawawat nga minila kay ko iti sweldo na nagkarpintero. Awan ti rumbang nga ikidawam iti pasensya na naising. Awan ti sabaling agtitinulong no sana na tayong agkakaruba. Ay na, nagsayaat ka talaga karuba, Jema. Amom ti tumulong ka dagiti karuba magkasapulan. Nana, Agbada kayo ang nasingpot ka ni Manding nga sawam. Uray no simple lang ti panagbiagyo. Maramid yulat tamot ti tumulong. kaputaday ta ti rumbang na naising. Ti tumulong kadagiti karuba nga agkasapulan. Pakaragsakan mi nga agasawa ti tumulong. Unamlanbak nang ni Jem ang asawa ni Manong Manding tatang. Kapena ko namday taray nan. Kasano? Agpabada tayo lang nga awanan. Kunamlanbak nang agpautang. Ay, piman matikabsat mo ni Manding ngagsapsapol. Tay papautang lang ti asawa na ti matmatgidan na. Palangguad na dya, Jema. Feeling bak lang. Ngamsan mo tabak lang. Naku damaw. Saan kayo nagluto iti pangaldawan nyo, tatang? Umay kailangan makipangan iti balay mi. Ay, jakayat! Kababain ba't yung umay makipangpangan? Ha? Kanya ko matipagbayanan nyo, tatang. Kan apay asabali ti Jaryo. Jakayat ti ugali ti asawam. Nagalas. Kanya? Anda ka di sana nasayaat nga inaramid ti asawa kada kayo? Agraraman ti asawa, Manding! Kunam lambak nang agtigtignay. Anyat ka ti asawang, tatang? Apay, di mo madlaw day nga ugali ti asawam. Nakakaasi ka mang manggay, ngam ipapautang na laang ti masapsapulam. Ha? Eh, masyanakan ka na kao. Iswa, may bagak itakin ka na itaw. Pagbagam, may di pasika ang asawam. Manipod na ikamang na dya babae. Nadagsan ng tirik na kankwa na. Isinam kidin! Anyakid day nga ibagbagayong tatang. Awan tirason tapno isinak ti asawa. Ibagbagak nga rudan tirason tapno isinam day dya babae. Ay sus! Agbalin lang nga impyerno ti biyagmaw no di ka pala isina day jay. Nasingpot ni Jema, tatang. Diyak marami ti bagbagayon. Ay-ayatag ti asawak. Kantakal ti panagtalag ko kang kuwana. Iso adyak isina ti asawak. Adala man ti rabi Manding. Maturog kan, tapno saan ka mapuyatan ang mapanagtrabaho inton bigat. Ay, Oh, adda ka di pagparikot ha? imbis ko mapagsayatan. Ken napintas apam magbaga ti ibaga ni tatang kanyak. Ngamsaan man. Parang dadali ti pamilya ti pagbagana. Manding, Awan kinapuno dagiti pamadakas nga pagbagana kang trakan ka. Nasakit para kanyak na mismo pa yan nga amak. Ket iso ti mangisuro iti saan sayaan. nabayagan nga mok day ta Manding. Di na kayat ti pamilyam. Ngam, jak pulos ikaskaso dagiti pamadakas da kontra kanyak. Ib-turak dagiti agkakadakas nga ibagbagada. No jak aramidan day ta. Amangan no madadaal amamimpinsan ti pamilyata. Ne, apay ang natumbamat amin ang dagiti masyetas ko, pagkarol. Nagkunangamin kan ka dito pagnanti pangikabilang kadagiti masetas mo. Nabayagan nga da dito dagiti masetas ko, ipag. Samay sa, awan Ay na di ka nagrason pa eh. Di ka turay-turay dito ya. Ala, ikatamamin dagita masetas mo. Diyak kayat nga dapasalsali dito'y dalan. Langan mo tinagsangit. Bakit? Abay, Di naklatan ni kaskaso, Manding. ibagam no niya tirason no apay nagsangit ka. Ibagam tipod no kanyak. Pinagsasawan na kita ilaan ni Carol akabsat mo, Manding. Anya, Tinadaal na pa'y dagiti dadno mga masetas ko. Pagkakasakit dagiti bagbaga na kanyak. lablabos dan. Ibagadalatan ti kayat dakan ka. San arumbang dayto nga naramit kan katikabsat ko. Manding, Kasaritak tikabsat ko. Jak maaklon dayto nga naramid na kan ka. pangasim, Manding. Di mo tutupan ti kapsat mo. Aga pa kayo lang. Di naklapdan. Kasaritak ni Carol akabsat ko. Di mo man mo ti sakit day nga asawa manong.
Sana nasaya ti ugali na. Si kati sana nasaya ti ugali na. Awan ti madingay naramid kan kati asawa. Ay namanong, sinabidunganan ti asawam ti panunot mo. Iso apas pasurot kalatan kan kwa na. Anya. Iso lang nga rin din nagbasulan. Iso pa'y tadaganas na nga gipulong kan ka. Amok ti asawak. Di mo baliktadan nga iso ti adabasol na. Kat na siya ti pinagsasawan na. Anya. Nagsaya at ti pa nang ibagak kan kwa nang ipaigid na dagiti masetas na. Gaputa pag naanday jay. Hangam, matumot kan ti boses na. Uray lamap lang ti lapayag ko. Ngam jaklat na nagtagtagari. Jak nakiap-apa. Amo matugalik, jak man nakiapa manong. Iso di mo kumamat kanunungan ti mading aramid ti asawa ma? Di mo kunaan na mabutang kakankwana. Anya. Di ka makasungbat. Gaputag pa iso amin nga ibagbagak manong. Battered husband ka. Jay lakayat na ti masursurot. Bidot amin nga ibagbagam, Carol. No ulitan pa'y tinaramid mo iti asawa ka. Siyat ti makalaban mo. Anya? May baga ni Manding tikastakan ka, Carol? Uwan nga ron tatang. Pinagsasawanak ni Manong Manding itay. Pinagsasawan na kan, kapulang iti asawa na. Wan. Langa na pa yan ati mang disnog kumakanyak. Ah! Anya! Kasla di nakapsat itikas dya pa nagsasauna. Intodo-todonak pa ya? Ay, tiawanan pa'y na Manding. Aga pa kayo nagkapsat ka po iti asawa na. Wan nga rod. Ti kaya't siguro day dya babae kat madadaal tinapinta sa relasyon mi nga gabsat. Heh, sana mabalinday tayo. Naskan na makasaritak na dyan babae. Ay, no naskan apapanawag, aramida at nay. Ay na, sige. Kasta tiaramidan niyo, tatang. Papanawan yun day dya babae. Jak matla kaya't ti panagrup-rupa na. Agyaman nakitim pa di ko masidaan nana. Uray sana kung nagluto iti pang malaman mi ka ni Manding. Awan na niyaman na, Jima. Ay, sa anak nga rodan nga agbayagan niya. Agawid akmat, Ay! Ni, ti katugangam tagturong ditoy. Makapungpong tutila nga na. Huwag nga agpaiso. Ay! Ay, daytan. Ka babae! Gapukan ka! Aga pa ang tagiti anak ka. Anya ka din tibagbagam tata. Ay, di ka man naging kuka! Ay, na, di mo kumamat ituron ni Jima. Kabsat, saan kumamot? Ay, awan bibiyang mo dito! Ising! Ay. Ay, pumanaw ka, nuti mo kaya ti mairaman. Aya. Anya ka din tibasol ko tatang. Apay ngagpungpungtut kayo. Man nakiapa ka, babae! Pinagsasawam ni Carol nga anak ka. Manipod na ikamang ka. Awan pa'y nasayaan ngay naramid mo. Puro riribok iti pamilya may. Saya at launay datang inaramid mo, tatang. Agnakamot sigurong da dya babae. Mangirnad mo siguro na dya babae. Napuskol launay ti rupa na no di pa ila pumanaw. Ibanta na launay yung tibagina kinimanong Manding. Amo na lang arudan, nga tayo tirik na tayo kinkwana. Ah, Pilit na pala tibagina iti pamilya tayo. talaga ba? Bakiriri ni Manding ka po iti panang sungat ko iti asawa na. Ha! Laksideng mo na. Diyak kasarsaritan. Oray siya, tatang. Lipatak matan nga dakabsat ko, no kanunuan pala ni Manong Manding ti asawa na. Lukatan nyo tiri daw, tatang. Kaya't kaya makasarita. Anya ti bagam kini tatang ya. Kan apa nga agpungpungtut ka? Diyak kaya't ti panangiduron na iti asawa ka. Awan ti karbangan ni tatang ang mga ramit iti dayta. Kahit mo abalasin ni tatang, kasta ka day. Kaya't kula kasarita iti nalapat. Adinan ulitan ti naramid na. Pumanaw ka Manong Manding. Awan mo lang serbina mo kasaritam ni tatang. Ti asawam ti bagbagaam. Kaputan na galas ti ugali na. Man nakiapat ti asawam. Awan respeto na iti nakaikamangan na. May sakamet! Na, Saan aman nakiapat ti asawak? Da kayo lang ti mangibagbaga, aman nakiapat ti asawak. anya, Respeto nyo ti asawak, no kaya't yung anasaya at kay kanyak. naglastog ka mo't tingagsasaw Manong Manding. Nakaran kan itinaalas ng ugali ti asawam. Umadayo talangan Manding. Amangan no kumaro pa'y ti susik tayo iti pamilyam. Dagdag sentirik na kanyak ti pamilyam. Ado apang madakas ti bagbagada kontra kanyak. Iso na saysaya at langan nga umadayo ta. Gemma, Jak ipilit ti bagik no didak kayat. Iso nga agawid talangan ni lugar mi Manding.
No kasta, agawid kayo ni ti lugar yo, Jima. Wala na ising. Nagsaritaan min da ito yan naimbag ka ni Manding. Ay na, nasaysaya atan nga agpayso no madayo kayo nga agasawa. Nalabos nga minandar aramidan ti pamilya ni Manding kada kayo. Nana, Nagsingput kamot. Ay, nabaalam abinaklay dagiti pamadakas dakan ka. Saan ka abimalas wano si mungbat kadakwada? oray no didak imbilang akamang ti pamilyada. Dakkel na ti respeto kadakwada, Nana. Ay, uwang gayam, alham dagiti anak nateng. Imbaglasidaan nyo kan ni Manding idi lugar yaw. Ay, agi aman ka, Nana ising. Nagaduda gito yan natin. Wala atawan tinaglabas. Sipod impatakder ta ti pakanan. Nagadun ti sukita. Wen Manding, nagaasat ta, nagipatakder iti pakanan dito yabay ti pagadalan. Ado nga estudyante kan mamaistra ti umaymangan. Magustuhan dalaw na ti putahe. Okay. Nalaing kang imin nga agluto. Ken saan laday ta? Nalaing kapay ang makisama ako nada. Ar-aramida klaang ti rumba. Extra rice! Ay, mabit lang Manding ha. Asikaswag dagiti customer. Agkid-kid daw da iti extra rice. Malabakan, tulungan kan. Tulungan na, Carol, anak ka. Itaray na ko ba yung ospital? Nakapsut ako. Kapoy, iti panaguy-uya ko iti nakaroon. Anya kumangay ti may tulong ko kada kayo tatang. Awan ti pagbayad tayo di ospital. Sana balit saan kayo pa'y amatay. Napigsakay pa'y mutlay ti panagkita. Nakapsutak, tadyak mo makapanganin. Ay katsalsalan nyo latan iti makantang iwat yu tapno saan kayo nga agkapsot. Agawid akon. Sayang lang ti oras ko ngay may dito balayo. Nilangan manong rin ang ti pagkidawan nyo iti tulong. Didak panawan. Awan kadwak di balay. Ay na! Kabalan nyo tagmay maysa! Numabisin kayo, ikarigatan nyo ti tumakdur tap nagluto iti kanan nyo. Sige, inakon. Diyak kayo ti marabyan. Nagsakit kayo magagpaiso, tata. Nakailag kayo matlatan iti pagidan niyo. Mabisin na kanak ko. Kandak iti kandak pangahasim. Pakpakawan. Sana ka imay dito. Tapno asigasun kayo. Imayak dito, itatang. Tapno umayak mangala iti pulutanay. Anya. Kabailan nyo pa imot ti bagiyo, tatang. Tumakdir kayo kit din ama pa nagluto iti kanin nyo. At adang agkapsot kayo, no agil ilag kayo latan. Intuludan ka iti kanam kabsat. At tuyaw, mangan katapno daras ngagsubli ti pigsam. Naamwa ka masakit ka, iso nga intuludan ka iti kanam. Ay, di ka agluha. Adaak dito at tumulong kan ka. Nakapsot kan nakutong kauna yun. Kasi kamot. Binaybayan na ko nagiti anak ko. Di na ka mo nga si kasuan. Hinay magkapayakaro baklaeng tamo nakatulungan. Di mo panunutan day ta, kabsat. Natayumot lang nga agkakaro ba't agtitinulong sana ya. Tulungan ka na bumangon tapno makapangan ka na imbag. Bangunan ka, kabsat. Sino di kinasarita mi ti cellphone? Bakit? Ni Nana ising Manding. Naskan nga agawid ka ni Jalugaryo. Nabayag kaya man nga agsaksakit ni tatang. Anya? Naskan ka no amay taray iji ospital ni tatang mo. Gaputan nakapsut una yan. Damat dagiti dua kakabsat ko amang itaray ko ni tatang. Awan ka no't bibi ang dagiti kakabsat mo ka ni tatang. Dahita ti rason no apay nga inawagan nak ni Nana ising. Anya? Siya kung timakaam mo dito'y pakanan talakay. Tinapatag, masikasom ni tatang mo. No kasapulam ti kwarta, mangala kalaang iti pangiduldulinan ta.
Yaman na, iti panangitaray mo kanyak dito ospital. Manding, anak ko. Awalan yaman na, tatang. Agpaimbag kayo, kiti. Tumaran nyo na kita agas ngayon reseta kada kayo ti doktor. Tapno daras ti panaging bagyo. Way, nanak ko. Kaya't ko ti maimbagaan. Ay, nabaybayan nyo ti bagyo kung na ti doktor. Nangato ti presyon ti dara, kan diabetic kayo. Ha? Agdan kayo pa iti sakitan nga asma. Pakawanan na, kanak ko. Ha? Da kayo pa ya tinagtagibasit ko, ti makatulong kanya. Tatang, nangro na launay kiniji mga asawam. Mababay na kada kayo. Tatang, sapay lang ko mata mapakawan na ti asawa, manak ko. Ikuyog ko ni tatang isi lugar da Gemma. Tapno da mga sigasukan ko na. Carol, Renan, Manong, lakayan kan nakapsuto ni tatang. Da kami ni ti asawa ti mga sigasukan ko na. Manong, Di kay kaya't asidiren. Gapoy tinapasama ka ni tatang. Agkakabsat tayo. Kaya rumbang ada tayo umatag di tinulong. Manong, Agbalbaliw kayo na dwa. Urnusan nyo tibiyag kan bagbagiyo. Di kay mang padakas iti padayo tao. Tasaan na nasaya at tang ugali. no kasta, Manong. Di kay kimura kada kami, itilikodan ti panang pasakit mi kada kayo. Napakawanda kayo, Renan. Carol. Napalabasan tayo dyan. kasanon nga iti asawam. Mapakawanda kami nga ta. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo ka ni Gemma. Nasimpot ti asawak. Saan nga gimulmula iti sakit tinakan. Manong, Lipatan tayo ng mamimpinsan ti di tayo nagkikinawatan iti. Gapot agkakabsat tayo. Oh, atuyin ti kanam tatang. Amok amabisin kayo eh. Akiyaman anak, Gemma anak ko. Mababay na kun keng ka. Awan ti rubang apagbainam tatang. Ay, pakawanan na ka. Pagserserbian na alagta, nga uray nagalas ti impagpakita ken kay day. Dayta kayo manon tatang. Nabayagan a pinakawan kayo. Saan ka di alipatan tayon dagijay apasamak itibiyag tayo a pamilya? Ha? Mga baruanan tayo kit di tatang. Lipatan tayon dagijay apagteng. Tinapatag ita. Adda kayon dito'y pudermi ka ni Manding, tatang. Da kamin ti mga sikaso kada kayo. Gemma anak ko. Iti saan nga agbayag. Umay matan dito'y lugar mi da bayaw Renan ken ipagkarol. Ah? Alaon may da nga agtrabaho iti pakanan mi, tatang. Ay, kasta ka day. Wala, tatang. Imbagla ang makatulong kami matiti pamilyada. Ay, nagsayaat ka, Gemma anak ko. Ulit dagdag yaman. Gapoy ti panang pakawan mon kada kami. Biyag ti tao. Leia, ingkag purchase no malam tani. Naibusan dagiti tagilako tayo. Dagasan na kanto ni uncle mo no malpas ka. Wenanti, Agilista ka nga rudan ka dagiti gatagam tapno awan malipatam. Jay itlog, inkanto mangala ija bangir a pwesto tanalakla ka ijay. Mangala kanto pa iti bagas ken Diyos, ha? Di mo liplipatan, ta iso ti mabili ita. wenanti, tandaan na amin, kan nakalista pa yan. Maala nga rud. I-text mo to ni uncle mo no dandani ka malpas. Tapno adda ka dua mamang bagkat ka dagiti purchase am. Wenanti, o sige, mapanak nga roden, tapno makasubli akadagos. Na-i-display ka din dagiti pinurchase mo, Leia. Adapay na bati abasit, anti. Husto pa'y laday ta. Bilangam tinapaglakwam ta isarramon ti store. Agalas Jesan, inton bigat tumanan. Wenanti,
Ay, makabandog matikas to eh. Nujak la pang panunutan at tultulungan da ni manong ko. Babaan ti libre a panagyan na dito balay da anti. Nabayag ko man ang nagsapulak iti nasaysaya at pagtrabahuan. Ay, jadaktakal ko mabasit ti sweldo. Tap na makaurnungak mat. Tap na danto ko mapagadal ko. Hanggang, sana bale. Mamati ak nga dantumot ti nasaya at mapasama kiti biyag ko. Agawa akitin, tap no makainanaak matan. Anya day chayan, lumani bagmatan jay kahit di baba. Ay, anya matan, alas 5 pa'y lang iti parbangon. Nung kaslariri ngan daman ti taon. Nasipngat pa'y lang ijerwar. Bumangon akmanlangan. Nakagluto. Taos tonto na makaawit ni Manong agapoy ti duty na. Kat makapangan pa'y sakbay ang maturog. Lia, inlukat ko dyan store. Pakikit-kitan ton kabayatan ti panaglutom, ah? Wanangkal! Sige. Sapay ko ng agdigosak na malpasak ang makaluto. Wow! Ado tinaglakwak ita. Ay, sigurado. Nalawa man ang tiisam niya ang tinumakita na ti koleksyon. Ni Mercy agayim ko ti umawag. Hello, friend? Hello, Leia. Anya ka matan. Nakaupat ako nawagan ka. Ngam apay nga italasong bata. Ay, pasensya kan, friend. Kalkalpas ko ngamin ang nagdigos. Diyak nang nagtiawag mo. Okay. Ay, gayam. Kaya't mo ka di abroad. Jacob sa tibos ko. Agbirbirong iti kadwa na amang bantay dyan akda. Dakkel ka no ti sweldo. Basta maasikaso na imbag jobing. Ay, kayat ko friend. Ngam, awampay mat passport ko. Kut, amangan no rush mat dayta. Saan? Taimbagak mat ngawan pa'y passport mo. Kat uwiling da ka no mat nga guray. Kasta ka di. Ay, sige. Rugyak nga rin nga si kasuan ti mangalay ti passport ko no bigat. Diyak pala ibagbaga kadaan ti. Uray tatalo abulan ana ornong titangdan ko kadakwada. Umdas mat siguron day dya gastusak. Anya nga iti rason mo kadaan ti kin uncle mo. Ibagaklatan ang day off ak. Kan mapanak gumatang iti personal agamit ko. Uray ta itaak lang ag day off. Palubusan takmat siguro. Sige nga ron, friend. Baliwan tanto man ang ti agsarita. Bye! Bye, friend! Ay na, nagado ti tao. Imbaglakit din ta intulok na ti walk-in nga aplikante. Ano sa kunda aguray? Tapno malpas kumatlang ita ti biometrics. Ni, siyak matgaya man ti next sa ma-verify ti papeles na. Madlaya, masapul ayapan mo ti papeles mo dyan munisipyo. Ta ipa-clerical error mo. Ta di apelyedo ni nanang mo idibalasang. Katsan nga ag-match dito yung birth certificate mo. Ha? Eh, kasta ka di. Apay nga ta. Kadya lang i-register kan ka ati nagkamali. Iso ngayon ka ipasimpa. Tapno makala ka ti passport mo, okay? Sige, sir. Thank you. Ay, awanan. Next! Diyak masangbot na mapanak pala di munisipyo. Sapay traffic. Agawid akit din. Hadakan, Leia. Ingka magana no di ka pa'y nangan, tasublatan nakagbantay dito store. Wananti, uriin kay aginanan ta siya kung tagbantay. Mga laktulatan iti kanag no mabisinak. Dito yak istora manganan. Mala, sige ti baka mo. Inakpay nga ron agsagana, tadalakad ko. O sige, auntie. Leia, agawid na kita tayo naksarong karandananang kandag iti kakabsat ta. Apay, awan trabaho mi tama, no? Nag-resign ako, tasimbang putan dya visa. Inak umili pa'y kadananang sakbay ti flight ko. Ay, kasta aya. Pakitid mo tuman nga ron ni nanang dito a kwarta. Ha? So, pa'y agastusan da ije balay. Usarak ko mamangalay ti passport nga. Adamit problema di birth certificate ko. Ituloy kong tulat atag-apply no makaurnungak ton. Nala, di kagda na gading. Tano makaurnong nga. Tulungan kan mga abroad. Ay na, agyaman ak manong.
Kumusta anak tulangan ka ni nanang? Wen, ala, inakaro din natin ka. Tapno masangbot ko tila strip nga agawit ije probinsya tayo. Agmanak nanang. Ay, na. Kumusta ka ngay? Pasensya kailangan, no itaklaan na kaawid. Agarup 5 bulan mutan, manipod na udi apa nagawid ko. Maawata ka na ko. Numan pa isan ka makaawid. Agsang pumalat na ti kwarta nga ipaw-paw it mo. Kastamot na ni ading mo. Tamanipod na tay ti amayaw. Da kayo na dwa tinagbali na katulunga ka mangisaksaka di ti panagbiag tayo. Katagyaman na kiti apo. Tanadaan na kiti anak kakaskada kayo. Nakasingsingpot kayong anak ko. Ala ni nanang. Di da kayo mabalin na baybayan. Ayaw gayam. Umadanin di flight ko. No makaurno nga, ipaw-it kunto. Ta ipatarima nyo to'y barong-barong abalay tayo, ah? Ay na, anak ko, agyaman na ka talaga. Kat ikararag ko asapay ko matatarabayan na ka tinamarswa. Kat agbaligi kay tanyaman nga rapaap mo. Agyaman na nanang. Ay, ungayam. Ayan dagiti daduma kakabsat ko. Nang rugin ti eskwela da. Kat Sabado kan Domingo lang adada dito'y balay. Ah, Nagadayo mga minti mapagpag na. Iso pinag-dorm ko langan ida. no kasta agmay-may sa kayo dito balay. Ay, amukon. Motor tulat tante umuna agatangan tayo. Tapno saanan nga agabang dagiti kakabsat ko. Kat adan to kadwayaw. Mala, sikati makam mo. Ay, kumusta gaya man daan ti kan uncle mo? Kan jay Adem, kumusta matan? No umawag ngamin kat saan nga gistorya? May atlat tamot ah. Ang dalat tamot may istoryada ah. Takurang mo ti may tultulong ko kadakwada nanang. Ano niya man ti mangmangagyo kadagiti kakabsat dante. Baybayan nyo latan. Adan tumot aldaw. Ada tayo ti makatulong kadakwada. Leia, nalpasan ti talo tawan na kontrata kay Jabron. No kayat mo, ag-apply tayo jay Japan. Adam mo kapag iskwilan ti Japanese language ija ili. No makapasata, makapagtrabaho tanto ija Japan. Ay na, sapay la kumaa, friend. 6 years mo nga trabaho kada antem. Nagbabalat ta ti sahod mo. One pa day off mo. Kan all around ka pa eh. Wen nga rod friend. Isungawan urnong ko ta nagbasit mo ti sweldo. Kasaritam to nga rod idan. Agpakada kan. Ibagan ti agpaiso kada kwada. Wen Mercy. Kasaok niyan ti madamdama. Kat ibagak ti plano ta nga agiskwela. Sige, kat namnamak at akdaram mo ti arapahap mo para itibagim. Saan ati kayat dalaang ti masursurot? Wen friend. Kat agyaman akmanan. Auntie, Anyat ibagam, Leia. napagnumuan mi iting kayim ko ani Mercy nga agiskwela kami iting Japanese language. Kat agpakada ako man. Anya? Asino nga itinamnamang nga agbantay dito istor? No agsasao ka, kasla nalakat agbirok iti kasukat mo. Adamat ni Insan Marie. Ure tawan trabaho na, auntie. Mabalin siguro nga isupay lang tagbantay kabayatan ti panagururayo iti kasukat ko. Ay saan? Surwan nakit din nga antem. Kan maysa, agap-apply ti anak ko. Kasanun no makapasa iti interview na. Saan asika ti pakadadaalan ti plano na? Auntie, No kayat mo ti agiskwela, agbirok ka pa iti kasukat mo. Ken isurum pa'y iti trabaho na dito isakbay a pumanaw ka. wan auntie. Rumwarak ko maitatag kita kami ka ni Mercy. Mala sige. Basta di ka agbaybayag, taado ti aggatang iti malam. Leia, good news. Imanugot ni Sally amang sublat kan kang aglakoy gestor ni Antim. Agpasyudad ka no inton bigat. Awit nanto ti gargaret na. Ingkat tulatan sabta ni paradahan ti bas. Ay na, maragsakan na, friend. Kamaw dyanan na. Maaramid kunti kay kayat ko. Thank you, friend. Awan anyaman na. Ay, andan ti maestro tayo.
Ay, wala paiso. Intay di sango tapno may concentrate at agdengag. Ay, nagrigat mat kayam ti sa uti hapon. Oh, adawag mo, friend. Ha? Nangkal ko, friend. Sumbat ang biitan. Uray ta di pa mo tang rugiti klase. Hello, Uncle. Ikaw pa ilan nakababroad, naglastukan. Nagadami school ko, ngam itakala sumumpan. Sorry, Uncle. Busy ak ngamin. Nakalaslastukan, di mo bagay ti umasinsaw, tapalangkwat ka. Umawag ak to no madamdam, Uncle. Tamang rugan ti klase mi. Bye. Agungungad samat ni uncle mo. One friend. Gaputa jak na sungbatan adagos ti awag na itay. Limas tugak ka nun. Ma, sobra matday tang asawa ti antim. Nalabas mat yung agsasaw. Sana bali? Pumanawak ton iji balay da antik, Mercy. Mala, paspasin siya am lataidan, friend. Wan, nasanay akon. Kastamot lang ti trato da ni manong ko idi. Ngam, maawatan mi. Tamakipag nanaadla ang tikabsat ko kadakwada. Numan pa'y tumultulong ni manong iti gasto si Jebalayda. Para lang iti makan kan bills. Adalat tamakunada si ka. Masansan pa nga istoryaan da kami kadagiti dan duma kabagyan mi. Kat nagaalas ti bagbagada. Mala, lalaingan tangarog ti agadal iti sao ti hapon. Tapno may pasata ti interview. Dahito iti may sa awagas. Tapno makapanaw kan iti poder da antim. Hello, Leia. Kablaawan ka. Naglaing ka talaga. Top student kan top choice na kakano dya employer anang interview kada tayo. Ha? Punto ka dito, friend? Nakapasa ka? Wan, adak dito yung office ita. Urayan kan tulat ta dito numalpas kayo dito orientation yo. Nagbid kayo, mat. Nalpas ka din ti orientation yo? Wan, katay na. Nagado ti requirements. Apaman ang makasublita ijili tayo. Ipagnakmat tin dagiti ka sa pulak a papeles. Sally! Ayan ba? Oh, ba't ni Sally nga magpampantay dito istor? Ayan na nga tan. Pampanawan na gayam to'y istor anak kalugat. Numatakawan to'y istor. Dakas kanyak day dyan agpambantay. Lakay! Ayan mo! Nakitam ni Sally? Ha? Hawanan kayo itibain? Nagalasan titsuraan nyo atwa! Bakit kunak no marabyan ka ako nam? Ay, Sally, humurakan! Hoy! Agsubli ka dito, Sally! Traidor ka! Bakit? Ay, tan huston! Apay na kita banok! Di mo pundaris Pumanaw kan! Hawanan kay tibahin! Babaero ka talaga! Pati para bantay ti istor patusam! Arsab ka matalaklak kayan! Bakit? Pakawanan na po ma. Sinulisog nak na dyan, babae. Basta pumanaw kan! Di kan pagan-anaw! Agsinatan! Hello, auntie. Kumusta kayon ka ni Uncle? Awan ti asawak. Nabayagan a pinapanaw ko kaanakan. Anya? Apay ngay? Di na maikat ti kinababaero na. Iso asinin na akon. Anya? Kat ni Maria kasinsin mo. Masakit ka anakan. Na-schedule ti operasyon na inton malam. Kat iso na imawag haka. Takurang ti busbusan niya kwarta ka anakan. Bumulod ang kumay ti kwarta hama. Ay, wala, auntie. Manuti ka sa pulan nyo. Ibagayo, tagpawita ka dagos. Ay na, agyaman na Clea. Nagsayaat ka kaanakan. Si dadaan nakatumulong. Basta lakit di adda, auntie. Kan agkakabagyan tayo. Isong agtitinulong tayo. Pakawanan ako makanagitinaramid ko, hindi ka labas.
Diyak pagarupan. Nga nagiti amin akabagyan tayo. Na kayo nga ang kabsat ti sinadaan at umulong iti tiyempo ti rigat. Uray nun ako spagak ka na kayo iti kalabas. Sinadaan kayo na tumulong. Sorry, ka nagiti amin nga inaramid ko. Ala, husto nanti. Di ka agsangitan, tanapakawan kayon. Agyaman ka. Awanan ti istor ko. Nabangkrapin ka anakan. Anya? Naguyod ko amin na po na ti istor ko. Ala, di kayo madanagan, auntie. Tulungan kayo amang ibangon manan iti istoryo. Asikaswan nyo pa ilaang ni Insan Marie. Tapnaging bagan. Biyag. Di tao. Diyos ay hani, adaglakla ko iti barbecue iti masungan. Makapangpanganak iti barbecue. Iso adumagas tabi iti na. Kwa. Awan ka din sa balay pagkatangan iti barbecue, Claire? Makapangpanganak una yan. Ang mga naawan malapsantan ngaglakla ko iti barbecue. Okay. Sigat maka mo. Yadayong mo ti pangiparadaan iti lugan. Di mo ibatog iti ayan taglakla ko. Okay, hani. Areglado. Oh, aduin ti order ya barbecue, sir. Oh, at iti bariayo, sir. Nanang, barbecue man hour 200 pesos. Pasig alasaga. Uwan, madam. Mabitlaan. Alay, anak. Mangituno ka iti lasag nga agbalor iti 2 pisos. Order ni madam. Wen nanang, mabitlaan. Subliak, damdaman. Asino day jay nanang? Amamuyo ka di? Saan, anak ko? Madlaw abak nang day ang babaian niya. Uy, nagpintas ti kutsin. Ang napinpintas kamot lang nga adayo, anak ko. Sa balitin nang iturungan nyo iti saritaan, nanang. Katagpay sumot. Tilaang nangatiwan na kan ka. Kat ninginaan dagiti arwatan na. Di alahas kan di kotse. Iti ababa asarita. Baknang. Idinto tasika kat marikrikat laeng anak ko. Nakasuputan to'y order jebak ng ababae anak ko. Nangisuputak matan iti suka pangisawsawan da. Ingkayabanan ni madam. Wano ipanmulaangan iti ayan ti kotsena. Wen nanang. Ay, aday tantikot siya ni madam. Ala, napanmatan. Ma'am! Ay, kasanupay amang ngagnakngay. Nagloko matan day siya babae. Pinanawan man ti order na. Nanang! Napanmutan siya babae. Nay, apay nay, adi na inala ti order na anak ko. Diyak mo di mo't nangikaskaso. Imposible di nakita nga imasidag itay. Naglukon. Mangilawlaw anday jay Ala, saan na bali anak ko? Saan ang masayang dagita? Maila ko pa'y dagita. Mas daw awakan kahan. Apay adi nagdagnak anang pandar iti kotse itay. Jaklakad nga rod na alag yung order ko nga barbecue. No, apay ngamin nga, ijay pala tinaggatangam iti barbecue. Kat adumat dagiti malabsan ta adatuma. Madlaw ngamin asana nadalos tila ako da ijay. Anya? Ay, makapangpanganak pa'y mat iti barbecue. Sige, mangkita ka niti sa balay pagkatangan ta. Ay, alaman laangan. Sikat imakam mo, honey. Oh, papanam, Alea, anak ko. Inakbalunan ni Josiah iti talyar pagtrab-trabawan na nanang. So matla na gado tilinutom nga innapoy kan masida. Tabalunam gayam, Genobium. Uwe nanang, sorpresa man. Diyak imbagbaga ang mapanak itayan na. Kailiw ko nga minan. Medyo nabayag basitin asaan ngayon imay diti balay. Ala, aganad ka nga rod, anak ko. Kat, ijay kakadimutan ang mga daw. Uwe nanang. Day giant tinobyok.
Andan samad ka sarsarita na iti cellphone na. Ikaw na mangag. Madamdaman kanton nga umawag, okay? Bye! Ha? Ay, the giant. Nakita na kon. Josiah! Alaya, apa nga da ka? Kaya't ka sorpresaan, love. Ha? May liwakan ka. Di ka maure nga umay ije balay. Isong ay maya. Excuse me, ha? Sorry. Ngam saan ka amasango ita? Makumikumak namin dito talyer. Ado pa'y taraminak. Agawit ka pa lang, tatalaga di ka masango. Wen? Ha? Imbalunan ka iti pangaldawam. Ibatik ka. Yawit mo na kita. Tanalpasa ko na nangan. Sige tani, busy ak alaya. Apay nga takas dyan. Excuse me. Alam niyo, Diyos sayang? Pabit lang, ma'am. Ay, ba? Aguri ka. Kasla nakit-kita kung day ta babae ah. Diyak la malagip no sa dino ti nakakitaak. Nimat Josiah ti sapsapulan na. At saan na ka pumanaw? Agtugawak iti day dya banda. Ta medyo nalingag ijay. Agpaliiwak. Sa balit agparparik na kanya. Nasaya at tada ka na nako. Ne, agmay-may sakan samad. Di na kaintulot ti enobium. Ha? Apay nagsakit ka. Apay kunak. Adda ka di dakas anapasamakan ka anak ko. Adda nang bastos kan ka wanuan niya. Adan sa bali anobya tinobyok nanang. Anya? Nakita ka mismo. Naimatangak ti kinalaylo day titungkal maysa. Inalilaw nagtinobyo. Day dya babae takin kuko ay titalyara pagtrap-trabahuan na. Anya? Ay, anak, aklunong tigasat mo. No di na kan kayat ni Josiah, aklunong. Di mo mabalin nga ipilit ti bagim kan kuana. Saan amay may sa ti lalaki, anak ko? Panunutom laangan, asaan ada kayo tinaikari para iti tunggal may sa anak ko. Mangantanan ako, nakaluto akon. Di ka unayag linlitay, anak ko. Ulit, aklunam tigasat mo iti ex mo. Tawan laban mo kan kuana. Takunam abak nang dyan ang isukatan na kan ka. Malagip ko no sa dino tinakakita akiti day dya babae nanang. Kan nakita yung matan. Ha? Asino day jay aya? Diyay nag-order idi iti barbecue ngam intarayan na mati-order na. Anya? Uwan nanang. Kat nalabi. Kadwa na ni Josiah iti dayda ka nito. Inlimod na lakit di iti dayda babae iti may papankada kami. Anya? Ay, apabiso. Ni Alfon, di agisalsala pa iti sango ti boarding house da. Alfon! Ay, sikamot gayam. Ano yun? Ni Josiah, ada ka di? Ay, ada dita boarding house may. Umay ka ah. Ay, please man, kaya't ko ang makasarita. Umay ka. Tao, aya bakti gayam ka. Josiah, ada ni Aliyah iji balkaon. Anya? Anya kanot masapol na. Kaya't nakakano makasalita. Ay, ibagam tawa na. Man. Anya? Eh, sana masapol aliklikan ni Aliyah. Nasaysayat mo kasarita ba na imbag, pare? Tatlo sana mang namnamakan ka. Ay, kasi mo dito. Ibagamon tipod no. Tatlo sana namang namnamakan ka. Kasladyak kabaylan ti sumango kan kuana, pare. Kapo ka dito makunkonsensya ka, pare. Ha? Amok ti marikrik nam. Iso maawatan ka. Anya nga ron? At daditan. Natulagan ti kasaryo ka ni Claire. Iso nga ibagamon ti agpaiso. Anya ti basol ko kan ka, Josiah. Ibagam. Basta lipatan tanti may papan ka dada. Ibagam nga ron no niya tinagbasulak. Tapno amok tilindag ko kat maurnos matlaan ti amin ka data. Ayayatan ka. Amom dayta. Di na kumamat basta panawan nakaslawan na niyaman na.
Masi ka kanyak. Basta saan ka nga ayaten, Alaya. Ayayatan ka. Di nagpanawan. Tumakdar ka ko nga. Di kag pa rin punong iti sa ako. Agawid kang tanan para santihamin ka data. Saan ka nga ayaten? Dito'y a restaurant ti kanayon a panganan mi idi ni Josiah. Ay, nalami isin do'y taraon nga in-order ko. Ngam talagang awan ganas ko ang mangan. Ipa-take out ko tulaan nga in-order ko. Come on, honey. Dito iti pagtugawan ka. Ha? Ano yan? Dagiti man nga lilaw ti simurot ni ti restaurant. Di lang nagsapul mo tanday ta lalaki ti sa bali a pangananda. Dito'y pay mo tinangyagan na iti dayta babae. Mapanak, babe, iti comfort room, honey. Okay, honey. Ha? Ay, gundawayak ti masidad ka ni Josiah. Tapi manaw ti babae. Makamunitan. Josiah, Oh. Ha? agsarita ta ko mga. Alaya, di mo't nalpasta na nagsarita. Ado pa'y dagiti kayat ko nga ibagakan ka. Awanan tinas ka na pagsaritaan ta. Ado tinas ka na pagsaritaan ta. Alaya, pangasim. Naglakati pa nang isukat mo kanya. Kalbasan na naalam ti kay kayat mo. Tinalikodan na kun. Pinangnamnaman na kiti awan. Di mo inig ka ni ti patagdag iti ado na nagkatkatwaan ta. Di pa nagtalagkan pa nagayat nga impahay ko kan ka. Saan kan pa itlagayam ti subad mo kadagita? Honey? Oh, apay, asino ka? Apay apagsasawang pinobyo? Siya lang man ti babae nga insukat ni Josiah. Ti sigod anobya na. Anya? Alaya, pumanaw kan. Pangasim. Di ka ko maagiskandalo dito eh. Asino nga minday dyan? Apay akas day ti bagbagana? Sigod ano, biyak. Ngam nabayagan na nagsina kami. Anya? Pasensya mo. Tadi na lang amin maaklon ti panangisinakan ko na. Iso kas jay. Nagpuskol man ti panagroprupan. Di mo lang arudan kaya? Ngam idaldal na pailaang ti paginakan ka? Uy, ngarod. Ang bayaman. Sana na dahi babae ti pagsaritan ta. Tinasayaat, idarastan ti panagkasartan. Imbes nga inton umay abulan, inton umay alawas laangan. Tapno kabukbukudan kan at talaga. Ay, man tigas na pare. Ni Madam Claire, ti makamoy tigas tusan yung agkasar. Iso, naku, nakanagasap ka. Tabak nang ti mga asawakan ka. Ay, sti, asawaan. Ay, aging dita. Kasla jackpot dyan. Ti panagsinayo akin ni Alaya. Dilig mo ti lang ah. Napimpintas mo't nga dayo ni Alaya. Hanggang ni Claire. Shh! Hustan. Ala, agtrabaho takip din. Sige, ipaigid yung laangan dagiti napili yo. Ta isarunok nga iluto, inton madamdama. Agawid ako nanang. Ni, nasapa pa'y laangan ako. Tulungan na ko Basta mamaya. mo na ako nga gawid. Sige na ko. Ha? Napanan? Ay, naglukod. Pinanawan naklatan. Ay, talaga sa bali ti epekto kan ko na ti panagsinadan iti ex na. Nagbalinan ama nagpungpung to. Katawanan ti raragsakan na. Ay, baybay akmadlangan. Aw-awadag latan ti anak ko. Dapat siya ka makailiw-liwag to madlaan. I love you, honey. I love you too, honey. Nakagragsakan. Ngamin, nalpasan ti kasatan. Uray siya. Kahit sapay ko ma, tag na nayo nun dahil akin naragsakta. Claire, honey. Talaga gayam abak nang dyan na asawa ti ex mo. Anak ti may sani ko siyente. Amok. Tila ang kinabak ng dayja babae ti kinayat ni Josiah nanang. Kasta mo ti ibagbaga dagiti tattao, anak ko. Siyempre, ado ti kwarta na. Nagasat dayja babae ta anak ti baknang.
Daksangga sa taklaan. Tamarigriga tak nanang. Ala, di ka nagliday, anak ko. Napintas ka, Aliyah. Kan uping kapay. Patyag ang makasarak kanto iti adayo, anasaysaya at ngam ti ex mo. Basta, panawan na ko dito yung boarding house na pare. Uy na pare. Ay, may kawak lakit di. Ora siya nga ron. Ang madamot kami na nasawak. Agnaad kami kanikler e balay da. Ay, swerte ka talaga pare. Agbalinto na nanam ay tibiyag mo. Bugbog tong anak tibak ng tinasawam. Isumot siguro at igasat ko, pare. Kanya-kanyang gasat ako nada. Kahit kasanungay. Tangay, madam ti awag ko di asawam. Sermet nga ro din ti awag ko kan ka. Ay, kat, si kalata, pare. Honey, pikayat ko. Agsardang kan nga agtrabaho ijay talyer. Anya? Anya lang ang teramidak no dyan agtrabaho, honey. Agtalinod ka dito balay. Ah? Uray saan ka nagtrabaho? Kabailan ka asuportanan, honey. Aliyah! Nay, apay dagita kawas mo anak ko. Agim impake ka? Papanam. Mapanak iti sa bala lugar nanang. Anya? Anyat ko iti sa bali a lugar anak ko. Panawan nak dito'y ngagmay-maysa. Inakagtrabaho. Kalaat sa day tapangedeng mo anak ko. Anya trabaho ijay. Diyak ka mo. Makamuditan. Agsapulakton iti pagtrabaho akijay. Anya? Ay na anak ko, amum kad iti sasawam. Awan kan sabot iti bukod mo apanunot. Saan ka apumanaw anak ko? Delikado ti pampanunutom nga aramidan. Ang mga numaisagmak kay jay anak ko. Didak pa kadanagan. Awan da ka sa mapasama kanya. O sige, mapanakon. Di ka pumanaw ko nakbat. Anya ka kadin. Di ka kayon. Pasensya kayon. Basta didak pa kadanagan, takabala ka sa lakniban ti bagik. Sige, mapanakon. Diyos ko, tarabayom kumadya anak ko. Ilisim iti paggan. Adumat gayang tiwagwagan dito a lugar. Nagdakkel day tapasdak. Kat pasik awagwag tilako na dita. Okay. Mabit lang nga ron. Ada pa panahon. Ay, da kayo pala ti baka mo dito itanda pa panak. Dahil siguro ti akin ko iti day tapagtagilakwan. Ay, di taman kiti ti pagdamagak. Barang agkasapulan da iti sales lady dita. Ha? Diyan kay. Naglusduyan ita yan tiri daw tilugan. Ala, awan samot nakakita. Sir? Sir? Hospital. Ipanta kayo sa hospital. Oo, sir. Mabit lang. Mga yabak iti taxi. Amoy, kanyang napasama ka ni Sor. Agkupit samot ti barukong na, Manong. Taray na kayo sa hospital. Sir, babit lang. Sige, tulungan kan, Manong. Pasensya kayon, sir. No simuro takada kayo dito ospital. Sakit dito rin pangagin daw iti pasensya. Tanataktakan. Anyat nagan mo. Alaya, sir. Natumatinagan ko. Agyaman na ka. Mabalin ako na panawan tao kaya kanon ko na ti doktor. Nagatake man iti sakit ko iti puso. Agyaman, okay akon. Ang mga no tapay papanang. Awan nga minti, ambok kapapanan dito a lugar, sir. Anya, apay nga ron nga da ka ditoy. Umayak agsapul iti pagtrabahwak, sir. Anyat nalpas mo pasang. High school graduate aklaan, sir. Iso nga oray katulong, basta agsweldo ak. Kayat kun. Alaan da ko nakatulong yo, sir. Ay, sige. Dukayat mo laki di tiyag tagi balay. Alaan ka agad kadwa ka di balay ko. Ha? Agpaiso, sir? O sige, kayat ko. Na ito iti balay ko.
Sisyak tagnanad ditoy. Agmay-may sa kayo ditoy. Kat nagdakkel to'y balayo, sir. Uwan, sumra ka. Umay ka, alay. Nagdakkel to'y balay na. Sir, api anak ko na yung agmay-may sa kayo. Ayan ti asawa yo. Nabayagan na natay. Ang amata anak ko'y job road. Taluda. Adapatan kabukbukudan da pamilya. Kasta ka di. Nangasawa kiti may kadwa gundaway. Agam natay matla dagos gapoy ti sakit. Sa idinabaluak man din. Nangasawa kiti tagay lokos. Agam natay manan. Tanadisgrasya iti lugan. Babaluan sa amat tayo to'y. Sige, umay ka. Tulungan na ngagluto. Agluto tayo iti pangrabyan ta. Itay pa'y siguro ang nakaturog ni Sarnato. Ay, agyaman nak. Nakasapula ka dagos iti pagtrabawak. Saan na bali? Agmay-may salaan ni Sara pagserbiak. Diyos ko. Sapay ko mata da napintas agasat nga agururay kanyak iti daytoy a lugar. Isumat lang jak mas-search ti FB account ni Alaya. In-block ko gaya mi di. Tinasayat, yan block ko manan. Ti asawa ko. Oh, aping imbul sa madagos ti cellphone mo idinakita ni, honey. Ako, itayat pa lang namin nga cellphone. Nabannog ti mata, honey. Nan, kitaak man ti cellphone mo. Awan, ti rumbang. Kitaak ko na. Aha! Account ki ex mo tinakita adagos ti cellphone mo. Kunak man no in-block mo day jay a babae. Apay, kailiw mo ti sigod a nobyang? Ne, saan, Claire? Anya mo tanay tangay bagbagan. Imperak mo matan ti cellphone ko, Claire. Sino tinanggatang iti dayto a cellphone, ha? Siya! Siya! Iso nga uray anya pa'y ti aramida kadagiti cellphone nga usaram. Awan pakibiangam, tasya aming tinaggapuan dagita a cellphone. Ita, ibagam ti pudno kanya. Apay nga inan-block mo day chay nga alaya. Awan ti madya kay papananday ta, Claire. Di nakpadpadasan Diyosaya. Di nakpailaam amuunay. Orimuaran ti pudno nga ugali ni Claire. Claire, honey, I'm sorry. Honey, sanggunak mamad. Sorry, Awan ti sabali kay papananti naramit ko. Maturog ka kitin. Okay. Araw ko pun kamay. Nadagaang. Dumandan ka. Oh, rumarakon. Mabati kan dito'y balay. Ang mga nutila papapanam Diyosaya. Di mo lapadpadasan ti mapan agbabay. Takwar-tak tumat laang ti pagbabaim no kas pangarigan laang. Ha? Napuskol na una yan ti panagrup-rupam no maaramid mo pa ila ti agbabae. Kat doon ka lang arudan dito'y balay. Huston, nagsakitan ti panagsasam. Sorry, ngam si kamat laang ti mang prob-probukar kanya nga agsao iti agkakasakit. Kan may sa, talaga akas tuyan ti ugali, iso nga irwam mon ti bagim. Talaga akas ti ko, naimo na, nangro na, no ex mo. Nagbasit abanag ti panggurguraam kanya. Kinawan mo't ti rumbang apagimunan, tawan mo't madi nga aramid ko. No basit la abanag dayjay para kan ka. Saan kanya? Dakkel abanag dayjay apanggapwak nga agimon. Taam mo, dayjay pay lang aliya ti adda iti panunot mo. Saan na pudno dayta? Pudno! Napintas dayjay nga aliya. Adayo anapinpintas ngam siya. Napinpintas ka? Di na kun bulaan, Josiah. Di mon mayalis ti alipuspos ko. Amok atila ang kinabak nang ko, ikinayat mo kanya. Amok na da problema, pare. Mariknak na ita. Ni Claire, pare.
Apa ti asawam? Anyat problema maya. Harimuaran ti puno burik na pare. Naimon. Sapay angin ti pagimunan na. Kanayon nak nga apaan. Anya? Pagimunan na ni Alaya, ket nabayag lang nga roda na nagsina kami. Naglain pa nga agiboy-boy. Nagkapwang, kan apay adi ka nagpakada arimon. Sinarong karakter gayam ko ni Alfon. Gaya mo, wano? Nabalin ka di! Di ka nagsaupay! Huston! Bukawan nakpayitan, Josiah. Ha? Nalipatang samatan no asinot. Amok! Amok asi katimang palpalamot kanyak! Ket tapno awanan ti iboy-boy mo. Agtrabaho ak, tapno adamot pangalak iti igatang ko iti kanak. Anya? Anya kumaatrabaho ti sarkam? Adan inaplayak at trabaho. Agpayak a waiter iti club ti gayam ko. Anya? Club? Ha? Ijay, ti kayat mo apagtrabahuan? Tapno ado ti makitam a babae ijay? Kasta ka di? Makamuka no niya ti panunutan. Ha? Talaga kit di a babaero ka? Ibirok mo lakta iti ayan dagiti babae iti bagim! Sir Nato, adtoy ti kawusyo, naplant sakon. Thank you, Aliyah. Ha? Ini ka man yung matanti imag, sir. Sorry, ang bayad di pa naglabas del daw. Ininota natin nagtirig na ka. I love you, Aliyah. Please, love me too. Daytoy ti inururay ko. Ti inararapaap ko. Noya tenak met, ipay ko amin na masapol mo. Ada ka dinamdama, Aliyah. Kwa, ayayatan ka, Matt. Nato. Oh, wag yaman na. Ikasar ka dagusan, Aliyah. Ada invitation card mo pare. Ato yo. Invitation para iti anya. Luka ta mata kitaan. Ni Alaya. Agkasaran. Anya? Kas lalakay mo to adda iti ladawan na kadwana. Awan nga ron. Kano nga iti kasarda? Sigurado ka, anak ko. Makiasawa kan iti amaw. Uwan na nang. Ay ayatom ka din ni Sir Nato. Sursurwag to pa'y lang ayatan nanang. Anya? Anak, no saan ka sigurado itirig nang? Di ka pa ilang makikasarkan ko, anak. Sigurado akon. Makiasawa akin ni Nato, nanang. Thank you for coming. Thank you for coming. Thank you. Congrats! Alaya! Ay, thank you, Alfon. Naimbag man tayo, Maika. Aywan, ayan ni. Alaya. Congrats. Ay, thank you, Josiah. Iso ni Nato, ti asawak. Sweetheart, gagayam ko ida. Na Alfon kan Josiah. Hello, nice meeting you. And thanks for coming. Okay, come on, sweetheart. Sige ha. Alaman mo ni pandagiti dagdo mabisita. Mangan kayo langan. Di kagbabain. Pare, bungga ti kasarda. Ingron dia talaga. At nang lakit di Diyosawa ni Alaya. Lakit diya. Pagan ano ko man ni Alaya day talakay, nuawan kwartana. Patsek at ila kwartana ti kinahet ni Alaya. Asmat lagan ka. Timat lagwarta ni Madam Claire ti kinayat mo. Mabalin ka di pare. Sana tila'y bagbagam dito eh. Sorry pare. Tao lang. Sorry. Pare, talual daw na di ka nagawawi di Jibalayo. Ang mga nusapulan na katiasawam. Kaya't ko tagpalamis. Isojak pa ilagawid. Kan may isa. No sa pulon nak ni Claire. Imay ko man dito eh. Ngimawan man. Pare, urnusan yan di bagbagiyo. Tapno, madan kayo ni ti anak. Basta sa anak pa ilang agawid. Dituyak pa ilatagos mo. Adda dito ni Josiah. Uwan ma'am, adda. Ayabang. Pare, adda ni Madam. Pare. Oh, Claire? Oh, adda ita.
Inyag kun dito'y timaletam anaglaon ka dagiti kawas mo. Anya ka din tayo tangararamitan. Kasta, bagkatam tamaletam, taipan mon iti ayan ti babaeng. Kasta mo ti kayat mo, saan ka di? Manungal dawan adi ka nagaw-awit. Iso nga inyag kon dagiti kawas mo. At na jak kaya ti agawit, itikas tangararamitan. Apay ti ko nang pagtatakunan ka, Josiah? Saan kan apagan ano? Apay ti ko nang si kalaang ti lalaki dito'y lubo? Anya. No sina ti kayat mo? Sige, agsinat ah. Sikatin ang ibaga iti dayta. Amok tumit la aday ta ti urayam nga ibaga. Ti panagsinatan. Tapno nawaya ka manan ang mga saway ti sabali. Babaero! Sweetheart, tangay awan pa'y matanak ta. Apay no pagadalan na. Kaya't ko nga ituloy ti panagadal ko. Kaya't ko ti makalpas iti koleyo. Sige, isiga matla ti ururaya ka mang ibagay ti dayta. Nanupilitan ka. Ang mga numasayang lang ti kwarta pag-adal mo. No agsardeng kan tumot lang. Promise, sweetheart. Ipasnag ko ti agadal. Tapno saan ang masayang ti kwarta abusbusan ta. Promise. Okay, karon. Oh, apay manan. Nasakit man ti barukong ko. Nagtumar ka iti agas mo. When, sweetheart? Mapantay ti doktor? Sana. Okay ako na. Sigurado ka Hindi ka pala rumurumwar dito balay. Aginana ka. Tamangan no kumaro ti rikrik na Papanampar nakarubot ka? Jak makontak ti asawa. Iso nga gawin na. Grabe sama ti pasugnod na dyan, pare. Uwan nga rod. Iso siya akong tiyak pa kumbaba. Kasta ti rumbang. Agasawa kayo. May mayat na urnusan niyo, ti bagbagiyo. Uwan pare. Iso nga gawin na. Takasaritak di asawa. Nakasapulan na siya tiyak pa kumbaba. Tapno maurnos kami matlang. Araminak. Anyat masapul mo? Sorry, Claire. Please, urnusan tamatan ti amin ka data. Hindi na ka di bastragan? Ani, ikaw di usan. Papalantaw ka, pinapapananta. Okay, honey. Wait a minute. Asino na jay? Tibaro nga asawa. Anya, kaya't mo asawan, paddan kasukat ko. Wan, apay, agreklamo ka? Claire, Ang sumra ka, tapno di mo matkunkunan. Umunag ka, kayam amu ka iti baro nga asawa. sana pumanawak matlaan. Pare, di ka unay, tanabartakan. Sakit di malibutan, pare. Wala. Uray, saan mo ngayon na at unay ni Ma'am Claire? Nasakit lata mo, ti may sukat. Mabalin mo ti agdaron mo kayat mo. Sana. Makamudan iti biyag da, pare. Ibarda kaklangan da ito, uy. Alaya, Apay ka di manan. Maditirik na. baka torturo ka. Umuna ka na maturog. Diyak pa'y makaturog. Umabay ka kanyak. Tapno na simbang di pa naturog ko. Sige nga, Rod. Kumusta ti asawa, manak ko? Masakit ka dilata. Huwag nga, Rod, nanang. Anda kami man nandito ospital. Pasit siguro ti pa naglakay na dayto eh. Kan nakapsutan. Tila tumtumpuar mo ti nasakit na. Adan ako na ti doktor na kanyak. Nga masaan na masapol nga ibagak nana. Anyat imbaga ti doktor na ay anak ko. Basta, di yun amuan. Diyak ka ba lang nabaligsan? Alagat, ano sam nga asikasun taasawam kat nga rod, anak ko. Ay, di mo pa ilang nga rod maituloy ti panagadal mo, anak ko. Uy, nanang, hanggang sana bale, tamay sala semestre, aggraduarak ton. Mabalin ko ito lang nga ituloy no kayat ko. Anak ko, nasinpot ta asawam.
Iso nga asikaswam anaimbag. Wala na. Nagbalin mo tin na napatag kanyak ti asawa. Gapoy ti kinasimpot na. Alang arudan, putdan tanti panagsarita ta. Di mo pampanawan ti asawam, anak ko. Ani, agsapa mo't gaya man. Ina, nagsakitan ti takyag ko ang nagpunganan ni nato. Inayadak nga ikatan. Ha? Agore ka? Apa naglamiis? Nato? Nato? Ha? Saanan nga kang angas na asawak? Awanan ti asawam, anak ko. Natayan, Nana, anak ko. Anyat maligret ng ita. siyempre, nalidayak. Aklunag, awan ayat ang nariknak idi nakikasarakan ko na. Ngam kabayatan ti panagdan nami. Nariknak no kasano ti panangipatag na kanyak. Impatag na kiti husto. Anya nga rod ti planom itan. Kasanon nga'y dagiti negosyo day ginato. Siyak ti mangimanihar ka nagijay nanang. Kabayatan na. Ituloy ko ti panagadal ko. Sino di mawagtin ka, pare? Diya agency pag-apply para abroad, pare. Ah, agaprot ka? Wan, pare. Padasok man tigasat ko diya abroad. Anya? Naimbag no di ka to may kawa. Panawa mo ti trabahong dito, eh. Kapilitan na na. Tani, tumaklakay mat dataon. Awan pailat ornong ko. Awan mat ngamin sirbina ng asawa kay tibak na. Takas diya mat tinapasamak. Insukat na kamat. Uwan nga rod. Ngam, okay lang. Naklon kong dayta, pare. Agtrabaho akit di. Ay na, nakagraduar ka na, anak ko. Nanang, isagot ko ti baligik kada kayo. Ay na, agyaman na kanak ko. Nakaragragsakak. Ngam na si Bibia kumapay na di asawam. Sigurado, nakaragragsak mo't akas kadata, anak ko. Nga ron, nanang. Mala, agawid ta nga rudang anak ko. Kaano ka nga agsubli ijay lugar day di asawa, anak ko. Ay, jak pa mo, nanang. Kasano nga rod dagiti negosyo ijay? Asino ti mangkita? Anda dagiti binilin ko akatalag ko, nanang. Isuda pa ilan ti makaamo. Mapagtalkan dagijay. Ah, nasayaat nga rod, anak ko. Rumarak biit. Nay, papanam. EJ Plaza. Inakagpag napag na. Kailiw kunto'y lugar tayo. Isungag pag napag na akman, nana. Papayaban na kano ti adda iti table tree. Ay. Masino mo taday jay. Aday ta. Nakatalikod ni Sojak mabigbig. Yes, ma'am? Hi. Kumusta ka, Josiah? Alaya? Wan, siyak nga ron. Kumusta ka? Nasayat, Matt. Zika, kumusta ka? Nagawit ka gayam. Naimbag man ta nakapasyar ka dito pagpapaaya. Wan may liwak namin kan ka, Josiah. Agpaiso? Kinapod no na, oray siyak. Kailiw ka mata na makita. Kat agyaman akta nalakip na. Damag ko na bayagan na nagsina kayo itasawam. Buen, adan sa baling asawa na. Iso anawaya akmanan. Okay nga ron kasta. Anyat kaya't mo nga inuman. Ibagam tayalaan ka. Anya ti kayat asawan ti panagkuyog-yukin ni Josiah, anak ko. Nagkinaawatan kami manan, nanang. Anya. Ay, anak. Amangan no agsangit kan tumanen iti udinan. Saanan? Ipasiguradok dayta kada kayo. Ha? Anyat kayat mo asawan. Aramidang matinaramid na kanya kiti kalabas, nanang. Anya.
No pinasakitan kan pinasangit na kitikal labas. Kabalak mo't nga ramidon ti kastakan kwa na ita. Anya ti pampanunutong nga aramidan, anak ko. Sana mabalin ajak mabalos ti awanan bain a lalaki nanang. Ti kayat ko, lakamon na mo't ti impalakam na kanyak idi. Agyan, anak. May kasar ka matlangan, alaya. Wan, Josiah. Kat makaragraksakan. Claire? Apay asikat tinang isuot iti trahe di boda ni alaya. Kat siyakmat ni Alaya, Josiah. Saan? Sika ni Claire? Saan? Siyak ni Alaya. Saan na po mo na ito eh? Pudno, siyak ni Alaya. Sige, agmartyakan, Josiah. Saan asika ni alaya? Saan asika, Claire? Saan asika? Nakitak ni Claire, iti tagtaghainap ko. Pili ba ka talaga iti karisma, pare? Agasin mo iti likudan, tinaramid mo ko ni Alaya. Napakawan na ka. Sigamat, talaga siguro ada kami tinaikari para iti tunggal mais, ha? Sabagay, mamadiak iti na ita, pare. Oh, kasanon ti managabro to? Di mo flight lang iti ururayam? Naibagano, palubusan na ka ni Alaya. Diyak nga rodan mo. Diyak pa ingamin na ibagakan ko natin may papan iti dayta. Agay man nakalaya. Nagtanok ti panagayat mo. Napakawanak pa eh. Josiah, mabalin ka di. Lipatan mo tinapalabas. Di mo ni panagip. Ti agdama ti panunutan ta. I love you. I love you to. Agtinata ko man. Sure. Day talagayam. Napanan ni Alea, nana? Ay, daita nga rod ti parikot, baro. Nagluwas ang nagpasyudan. Anya? Ay, panagkunak, di kan mang namnamakin ni Alea, baro. Anyat ka tiyosawan. Saan apod no amakiden na kan katyanak ko. Anya? Diyak kayat amang namnama ka iti awan. Iso nga itapay laang, lipate mo ni Alea. Panggap na kalaang abalsan. Iso anakiin nayat manenken ka. Anya? Wen baro. Impod no na ti amin kanyak. Talagang amin anasakit tinakam naken ka. Gapo iti panangisukat mo kan kwa na iti, baro. Iso adi kan mang namnama kan kwa na. Katap no mamati ka, awagam iti cellphone na. Tapon kam ti imbagakan ka, baro. Da kayo ti agsalita. Anya, nakontak mo ni Alaya? Saan pa'y pare? Manong aldaw na jak makontak. Anya? Pare, husto lakid di timbagatiin na ni Alea. Akayat naklabalsan. Nasaysayaat ko mamatlaag na makasarita man ang bag. Hanggang di mo matin makontak ako nam. Kan may sa mismo nga inana dyan ang ibagay tinayta. Imposible mat nga gulgod dyan inana ah. Diyapulos ni namnama amaramid ni Alea ti kastoy. Nagsakit. Agsangit ka matan. Pasensya pare. Diyak lang gamit malapdan ti agsangit. Ay atak ni Alea. Iso lang tinayat ko'y ti kastoy. Nagsakit tinabuak. Apay anaramid na ti kastoy. Yan ko, di mo ninamnama kasta ti aramidin ni Alaya. Aklunan mo na ti gasat mo. Aganos ka. Nalabit. Kaya't namot ngay pariknakin ka. Ti kasi tim pariknami ti kalabas kan kwa na. Anya? Diyak mo tayo ayaw ni Alaya. Tamog mo tamadi ti agibalas. Hanggang na maminsan. Mawatak tirik na. Nang runa no lagi pag tinapalabas. Iso di mong kuray. Awatam lata ko man, pare. Papanam, nakarupot ka mat, pare. Diyak lang magbagakan ka pare. Hanggang mag-flight akon. Anya? Ay, no kasta, patuloy ang tiyaga, bro. Uwan pare. Tapinanawan na matlaangan niya Alea.
Nasaya atay mawag ka anak ko. Ni Josiah, nanang. Napan ka di kita balay. Wan, katla dingital ka anak ko. Diyak kaya ter aramidam. Iso nga imbaga akong tiagpaisukan ko na. Anya di ba kayo? Imbaga ka ti plano. Akayat mula apasakitan ni Josiah. Apay ni bagaya ti kasta. Isumot lang dyan akong makontak ti cellphone na. Ay nakat no nagpamanila ka nun kuna ni Alphone. Kapkapan na launay. Agabrod mat gaya man. Nasakit para kanyak, timang panaw kan kalaya. Ngem nasakit tinaramid mo. Ngem di ka kaya tasigiran kan gurayan. Ngamin, amok matas ibabasolakan ka. Ayayatan ka, Alaya. Josiah, Alaya. sorry. Alaya, please. Gusto na. Di mo dagdagan ti panang pasakit mo kanyak. Maasik ako makanyak. Madudugo na yun ti puso kapas pasakitam. Pakawan anak. Nakulaapan ti panunot ko. Agbabawi ak itikas dyan nga inaramid ko. Aklunak. Puno ti imbaga ni nanang kan ka. Ngam, adtuyak nga kit daw iti pamakawan. Kat, anyang harap ti plano mi ta. Ituloy ta ti relasyon ta? Lading itak. Ngam saan na mabalin, Josiah? Apay. Saan ta mabalin ti agtanda? Ngamin si aasawa ka. Nagkasar kayo kanikli. Ang nagsina kami na. Uray pa'y. Basta lipatan na kon. Tano siyak, nabayagan alinipat ka. Napukawan ang namin pinsan ti panagayat ko kan ka. Gapoy iti naramit mo iti kalabas. Bakawanan ako ma. Wen, napakawan kan. Isong awanan ti rumbang nga ikidawam iti pamakawan. Good luck laangan kan ka iti panag-abroad mo. Manulabunanan, agbakasyon na po ni G. Pilipinas. Agtambayak man pa dito eh. Maguri ka. Kasla mabigbig ko da dya babae. Isong magpaiso. Claire? Josiah, adda ka dito'y abroad? Uwan, agduan na tawan ko dito eh. Jacqueline Pagarop, nag-abroad kagayan. Wan, Josiah. Masapul nga ag kayo dak taawanan akon. Anyat kayat mo sa wan. Nakababain man niya ibaga. Ngam inibos jay ex ko ti kwarta. Ken amin atawid ko kadag iti dadakkel ko. Kat winaldas na amin iti sugal. Anya? Mangurkura nga sakitan, Josiah. Iso nga ikagkagumaag ti agurno. Sige, kumusta? Kastoy, agmay may salata Pakawanan na kumaga po iti inaramid ko, Josiah. Nabayagan na napakawan ka, Claire. Ay, uwan kaya? Sa dinong iti pagnanaadan? At the boarding house may kadagiti kakatwa. Anong sakti makisin nagsarkadakwada dito eh? Ano kaya't mo? Umay ka iti boarding house may iti kadwak. Dudwa kami laijay. Ha? Sigurado ka? Wen, agpakada kanton kadagiti kakadwam. Taumakar kan iti ayan ko. Claire, ay ayatan na kadipay. Ha? Apay kasta ti damdamagan. Sungbatan ti damdamaga ka. Tapno masungbatan mati damdamagan. Unay-unay, Josiah. Sikat ti first love ko. Ay ayatan ka mat, Claire. Josiah. Talaga siguro adata tinay kari para iti tunggal may sa. Iso nga urnusan tanti amin kadata, Claire. Agyaman na. Tadapi gayang pasat ko iti puso. Nga oray kasi iti naramit ko. Sikati talaga para kanya, Claire. Kat si kamat ti talaga para kanya ka.
Ikari, agbalbaliw ako. Jakon aramidan dagiti inag-aramid ko kan kay ti kalabas. Agbalina kon anasingpat kan ka, honey. Agyaman at bukas ta. Mga barwanan ta. Kat mangrugi tamanan, Claire. Biyag. Di tao. Sheila, ag-overtime ka din. Ibagbaga nga min ni boss nga da ka nung overtime ita. Saan tayo nga overtime? Panagkari tayo kadamanong rea sumabat tayo iji buffet. Kas pang welcome dinner da dayjay kada tayo, isama pan tayo. Ay sige, takas ako ni boss, bareng palubusan na tayo. Ay, nasaya at mat no saan tayo nga ag-overtime. Gani, marik na kung tibanog ko. Cheers! Para ka nagiti ka barbaro, akatrabahuan tayo. Sapay kuma, tamagon uyo ti arapapyo para iti pamilyayo, kan para iti bagiyo. Cheers! Mga new friends, pasensya kayo, medyo nalatawa. Nagpauitak pa yung amin iti allowance di kakaiso ng anak ko. Awan problema. Ay, isugayan ni Sheila. Isumot ni Melly, ni Ana, kaya dagiti daduma pay. Adapay dita ni Maria, Hello, Shakmat ni Nestor. Kamaudyanan ha, naadtaan tayo matlangan iti katrabahuan ang napipintas. Sana puro barako si makikita. Naangaw ka matgayang manong Nestor. Ala, yung kakiti mangala iti kanamon, sana tila ibagbagam. Ken may sa agdan asawa ken nobyo dagita. Ha? Ha? Asino ti kadwayo asin mangpot, daddy? Di ka natagar yan na. Wait, ganyan ti makita. Di may ipagbagay ti sa balay. Ha? Iso ni Nanam Akaril. Maturog diti balay. Kat di mo ko maibagbagay iti sa balay. Nga na pinaturog ko a babae di kay Wen. Daddy? Anyat sang-sangitam ako. Ibagam kuma. Ni daddy, lola. Apay ni dadim. Anyat inaramid na kan ka. Ada nga mininsang put na babae ijay balay. Kat maturog iti silang da daddy kan mami. Anyat. Jak amo no ibagakin ni Maria nga anak tati imbaga ti apo ko ta lakay. Kat di bagam no ilimid mo. Kas na kun konsinti mo, jay manunggang mo, no kas na. Lakay. Nagpuskol kit di ti panagropro para di alalaki Di pala sinaan di anak ta. Total saan na ba ta nagkalay siya? Ay, amangan no ma-stress di anak ta ijay abroad. No maamuan na tar-aramidon ti asawa na. Basta'y bagam. No di mo kaya't nga ibaga, siyak mang ibaga. Kan alaan tan di apo ko tayo di dagusda. Sana nasaya at tikas di makikita na nga aramidon ti amana. Maria, nalpas mo ka din jay papaaramid ni boss kan ka? Wen, umakarak to iji bangir kalpasan ti pangaldang. Talagang ipaparash ni boss Nangag ko nga ibagbaga na iti nga umay ka no di manager no bigat. Saan na ba ni? Malpas ko dahi iti agmalam. Agpakada akto. Tadyak kaya ti ag-oti. Naurnong timurang ko. Awanin usara. Mabaling ka di akadwaan na, Sheila. Tadyak pa'y unay amo ti turturungak dito abroad. Naimbag no adda kadwa, tanaturada. Adupay matsyar aramidag. Malpas ko siguro na dyan magoti Ay, ala nga Rod. Saan na bali? Sa anak mat siguro ang mapukang. Ay, ni Mang Nestor. Iso ti sumungan. Mang Nestor! Umay ka dito yan. Mag-isango ka kada kami. At dapay may sabakan ti atugaw dito Ay kaya ba na? Nagrigat at biro kiti bakan ti atugaw. Magaro ti tao. Wen nga Rod Ay, anda ka di overtime yun numalam? Awan o tini alalaki ita. Ay, mabalin ka di akadwam ni Maria? Mapan kumakano agatang iti daduma kagawaan na. Ngam di na unay kabisado ti turturungan na dito Kasta ka di? Una, kadwaag. Pambarak mo tanti agatang iti gamit ko. Agkita tanto nga ron kalpasan ti trabaho tayo, Maria. Ay na, agyaman ak unay manong Nestor. O sige,
Urayan kanto nga rod ijay gate inton malam, ha? Wow! Nagdakkel mo't day ti supermarket nga imayan tama nung Nestor. Nagado a chocolates, vitamins, badbado, gadgets, kan gamit apang kusina. Uy, Pasig ay US products na ito eh. Dito'y kami nga gat-gatang karabiti dagdumang ekarkargami iti balikbayan box. O niya, nalpas ka din. Agbayad ka, tayo tamangan. Sige manong, intangarot ang bayadan, tauray siya kat marik na akong tibising ko. At iti mino, mangkita ka niti kahit mo kanan. Kaya hindi ka matanagan, tapos siya timang bayad. Ah? Ala, kababain mat amano. Siyak lang arudan tinagkid daw iti pabor. Siyak pa iti ilibrem. Awan problema, basit labanag na ita. Mang Nestor, si kalangan ti agorder. Tagyak pa'y kabisado dagito'y putahe da. Basta saan aji nagasang ti para kanya. Kasta ka din? O sige, tendak nga roda na order. Agyaman ako na Mang Nestor. Nabsuga. Ay, kasladyak ka ba ulan ti tumakdal ka po iti busog ko. Nasaya at mata na gustuhan. Dito'y kami ngamin amang mangan. Basta no, mapan kami iti dati alugar. Kasta ka di, mano? Ay, mabitlaan. Inakpay agsian. Urayan kan tulat kan ijerwan. O sige, tendak mo tarak bayan. Agita tamton ijerwar. Anyat mapaspasama ka ni Maria. Agsasangit mo. Sapay, tududwa kami nagkuyong. Anyalangan ti pampanunutan na ti makakita ka na kami. Masit ka man. O Maria, anyat mapaspasama ka ka. Aping agsasangit ka. Anta ka din nasakit iti bagay? Nagsakit, Mang Nestor. Ha? Tiyawanan pa ingarman. Nangyawid ka na iti babae ama si ko iti balay. Impulong kanyak ti anak ko. Anya? Ne, mapit lang. Umawag ni boss. Sumbatak di. Maria, umay ka manganan. Awan ganas ko ang mga Sheila. Sa anak ang mabis na. Ay na, saan ka kumapaapektaran iti naramid ti asawam? Di mo papasan ti bagim. Agbatip ka kakiti. Panubok laang na iti biyag mo. Diyak lang amin matukod ang panunutan. Noon niya tinagkurang inasamak. Awan mat nagbasulat. Ngamno apay anaramid na tikas siya kanya. Apay aliniputan na. Sana maikarikan ka dayjay. Ngamin, nasingpot ka. Sana mapagtalkan dayjay lalaki. Iso alipato mo. Sheila. Bala, mangan kakit din. Di kag bisbisin, wan? Di mo baybay antibagim, friend. Para iti kakaisong na nga anak mo. Sheila, kumusta ni Maria? Masyanak nga rod. Saan sapay ang makaturturog. Basta mariingak iti rabii. Mangag ko ti sa ibok na. Pinaayaban da kay office itay. Dinamag da, no apay nga absent ni Maria. Imbaga ako natipod no. May papanti naramid nila kain na. Uwan man ng Nestor. Mawatan mo't siguro ni Maria no imbagam tipod no. Tano saan, amangan no maawol. Kat amangan no isupay tagbalin a rason. Apang irilisan da kuana. Nanang, kumay ko kumalahan ti anak ko. Ladingitan. Ngam saan akayat jay anak mi nga agsubli ni Mia iti sidong mo, Arman. Pasensya kan. Ngam nasakitan iti husto ti anak mi. Gapoy tar aramita. Pakawanan da ko nanang. Saan asyak ti pagkitawam iti pagmakawan. No di kat di anak mi. Kat ladingitan, Arman. Saan mi nga itad ti apo ko mi. Aging gaadi umanugot ni Maria nga anak mi. Talaga nga awan pa nagbaliw ni Arman. Sa bali man na babae, yung nakita ka kadwala, hindi kalman. Anya? Ay, naimbaglakit din ta saan da nagkasar iti anak da. Iso na laang ta da anak da. Kaasi ti apo ko ta.
No agsina dagiti dadakkel na. Paganalom nga iti kasya manugang, agbalin na akalbaryo ti biyag di anak ta, no di na sinaan kay jay. Ungarod ah. Iso adi mo palubusan di apo ko ta, no umay alaan di amana, bakit? Kumusta ka, Maria? Nasayata na ka umay ka dito yung dinner party ti kumpanya. Talungal daw nga absent ka iti trabaho tayo. Wan na ron. Nakapagpanunod ako. Kan 5 anti barukong ko. Agyaman na kadagiti balakan tiyo. Awan na man na. Ay, unkayam. Uro-urayan na ka ti boss. Ada iti table na, oh. Kasauna ka kano. Alang nga ron, friend. Tainak pa ijay ayan da boss. Sigurado ati may papan iti panagapsen ko iti talong aldaw ti bagana kanya. O sige, Maria. Sige, kagat ba? Rungyan tayo di mangan. Inak mga lay ti karnya sidan tayo. Mangala ka pa iti shrimp, Mang Nestor. Tamapan kami mat mangala iti side dish kan salad. O sige, yan tangay awan trabaho tayo iti bigat. Uminom tayo kit di. Uray kasag paminsan lang. Basta manong rin siguradom lang nga kabaalam nga i-drive ti pagluganan tayo. Ay na, di kay agdanag. Kontrolak ti aginon. Nag-chat ni team leader tayo. Iso ka no ti mahitulod ka ni Maria. Ala, ang mga no damot dakas nga ramitan na itigayim tayo. Relax sila. Nasingpot ni team leader tayo kan baruday jay. Anya nga iti amu tayo. Baka isunti ka forever ni Maria. Sa bagay, ngam kasgayam, ikararag tayo kitya makabirok ni Maria itinapudno a lalaki ang mga yatkan kuana. Maria, kaduanak man iti sauna. Manipod nag-winter. Diyak pa'y naglingat a pulos. When a friend, day talagayam. Uray ta Domingo ita. Kanesa, awan ti aramida. Daan na kan melingay. Umay da ka di mat. Saan? Tamapanda ka no maki-fellowship. Kalpasan ti sauna ta, mapantan tumat makimisa. Eksakto. At dati pang 4 o'clock ami sa ijay. O sige friend, nabayag mat ng ajak na kimismisan. Oh, at 20 drinks mo, friend. Naibus ka no ti lemonade. Iso nga anusan tan ato'y iced tea. Agyaman na friend. Ay, gayam. Kumusta kayo mutan ka ni team leader? Amo ka din dagiti naganak mo nga dan kaayan-ayat mo dito eh. When friend, amo pa yan di anak ko Imbagak pa yan di plano may nga agawid iti Pinas. Sakbay nga agkasar kami dito Nakadesisyon ka kadi talagan, friend? Amo matan, sabali ti kaugalyan da dito eh. When friend, kan mariknak anapod no ti panagayat ni Anthony kanya. Di ka madanagan, tanasingpet kan man nakaawat ti nobyo. It nakasagana amang ibilang iti anak ko, kaspud-pud no nga anak na. Nasihat nga rod ano kasta, friend. Kat itapay lang, kablaawan kan. Kat sapay kumata bendisyonan ni Apo Diyos ti relasyon nyo. Agyaman nakmanan, friend. Kat amo ka din ni Arman nga dan sa bali ang nobyong? Jak amo, friend, tainblakon. Kanjak pulos kinasarsarita. Manipod na amwak anang isangpot iti sabali a babae ije balay. Alam, kasanon nga no agwala, no agawid kayo. Namwak ngamin ang nagsina da kanumot lang ije babae na. Kanimpod no kano ije babae asan nga isot ni amati sikog na. Awan mo pa rin na. Tasaan kami mata nagkasal. Ibagbagak idi nga agkasar kami. Ngam di na kayat. Ay, Kat no kasapulan nga agkid daw kami iti protection ti pulis. Aramidan me, friend. Nanang, tatang, ay naanak po, may liwak unayin kada kayo. Kasta kami, ba't kan ka anak ka o? Wala Kan na. pagyamanan, may kini Apo Diyos, tanakaawid ka si kakaradkad. Nanang, ayun kayang tatang, nanang, sumarunon to kano ni Anthony. Taada pa ing kamakam na nga aramida na trabaho na. Mapan kun to sabdan ije airport intun bigat. Sige anak. Kinun gayam. Kaya't nakakano ang makasarita ni Arman. Sige tatang.
Kasaritak ni Arman iti maudi agon gamay. Mami, sapay ko mata mapakawan mo ni Daddy. Saan ko nakitawan nga agsinubyan kayo? Tinapatag, mapakawan mo. Ngamin, no agsubli kay Jabrod, makiasawa kan. Andantun sa bali a pamilyam. Ngamsyak a mabati diti Pilipinas. Ni Daddy laangan ti kapamilyak. Sorry, anak. Takas iti nagtungpalan ti pamilya tayo. Sapay ko mata maawatan na. Di ka madanagan. Alaan kan to ijay abroad, anak ko. Basta saya atam ti panagadal mo, wan? Wan, Mami. Naimbaga orasyo, tatang. Ada ka din ni Maria? Ada, itay pa'y nga urayon na ka. Ala, sobra ka ba raw? Agyaman na, tatang. Kumusta kan, Arman? Nupay nasakit tinaramid mo kanya. Sana masampol nga agsuplat na. Pagsaritaan ta iti nasangat da ito eh. Noan niya tirumbang nga aramidan ta para iti anak ta. Maria, talaga ka diyan na po kawanti panagayat mo kanya. Di na ka din maawat nga asawam. Pangasin ko nga, ikanak iti gundaway ko amang ipakita iti panagbalbaliw ko. Ikarik, sika lang ti ayatag. Sana kong nagbabae. Promise, Maria. Nakapagdesisyon ako, Arman. Kat saanan nga agbaliw ti pangatin ko. No kaya't mo, agkasartan iti kabaitan na panawan. Basta agsubli ka kanyak. Sumangpat inton bigat tinobyo, manipod abroad. Umay nakidawan ti pangmalubos datatang kananang. Ta ikasar na kon iti sumaro no abulan. Iso asapay ko mata maaklon mo rin. Pakawanan na kuma. Pangasim, saan mong aramidin ti kastoy kanyak? Aklo na ka nagbasulak. Diyak nalabanan ti sulisog. Hanggang pangasim kuma. Awatin na kumamanan. Kasano pa yun ti anak ta? Napakawan kan, Arman. Ngam kas iti kinuna. Nakapangnadangawan. No may papankin ni Mia, di ka madanagan. Tas siyang kunti makaamukan ko na. No kaya't na. Sumurot ija abroad. Tamabalin kumit ngay kuyo. Ngam no kaya't namat dito Pilipinas. Agyan na ta iti sidong dananang kantata. Mabalin mo matlat na asarungkaran no kaya't mo. Ngam di mo mabalin ayawid no awan pamalubos ko. Anya? Kan pangasip. No makasampol kan tumanan iti babae ang mangayat kanta. Ayatam kuma iti napod na. Kan kang runaan ti amin. Ikasal mo. Saan nga ay ayam ni ayat, Arman? Tanarigat ti makarma. Laglagi pam kumaday ta.